patumtum insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Puas dain hapamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarinay sab kita niyo pumawa pangadjian patumtum dain Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Dain ayat mulia, ayat Quran, Suratut Taubah, ayat hanggatus hangpu tag isa, sampai pa ayat hanggatus hangpu tag dua. Aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Ayat panagnan, ayat hanggatus hangpu tag isa, in ayat hikarua, ayat hanggatus hangpu tag dua, at-taibun al-abidun al-hamidun was-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Dua ayat patumtum kato tani sinallahu ta'ala sa lagu-lagu bunal-bunal tuudlong sintuhan na to Rabbul Alamin. Nari na sinallahu ta'ala im mga bariman in ginhawabaran nila asalan niya rin Allah ta'ala wa amwalahum in asalan niya rin Allah ta'ala in alta nila. Ini sa lago-lago pakarajaan amuin diuhal kato sinallahu ta'ala pinihi papahinang sarta bang nato paganggaw taan ng mga ini in asalan singkatan deng kaniya in kabuhi nato deng nato ang Rabbul Alamin in rijiki nato di magkuntay kataan dahil Allah subhanahu wa ta'ala bang nato mapakay dahil haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hapamiat sindaak niya pamuho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihon kita niyo sin Allah ta'ala amuin hati niya bayaran kita niyo sintungod simpaglugto na to dito haadlaw kana in hipamayad niya
amo na in surga niya. Amo iniin, iaangot singkatan bariman. Amun iaangot singkatan mabaya lumang kasannangan. Iaangot singkatan amin mabaya dumauhat sin kabuhi kakal. Halawm kasannangan. Janji bukun ula-ula. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hangkan niya. Inya untong basan sin salago-lago tutong basan. Kana in mga sila bariman nasabot dun hay ni. Yuqatiluna fi sabilillahi payaktuluna wa yuqtalun. Sampai in sila kahit sinhugot sin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iman amoy in jimanji in bigi pangatayan nila pa Tuhan Rabbul Alamin. Sa piyangakuhan sin dila nila. In parjanjian sin jantung nila. Sa piyag ang gautaan sin udyot pamaranan nila. Piyatarang doon habya sin pagpatarang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan ini bihon sin Allah ta'ala sin surga niya. Kana im mga sila yaon nagbulok binasa dimauhat sing kasigpitan, iban singkatan tutukasan, sa kusog-kusog halaw man sing gumiini, sumagawa, in sila tutug doon, himinang sindakan sin Allah Ta'ala, kaina niya, wayroon doon hayan limitas, sampay roon haon, ipagbuno nila, amuin sibo daing kaaunan, in sila mapatay, iwan sila makapatay, kana sinhugot sin pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inini, biyayta kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin, imparjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala, matan. Sabab inyan bukon hadya nakarukot halom sing Quran mahamulya. Wa'dan alayhi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. In parjanjian sin Allah Ta'ala hamanga sila. Wala gimwa daing halikusan sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibo na piyang daakan kaniya hinangon niya. Iban simpiang langan kaniya tangkisan niya. Inyan katantan hitunay sin Allah Ta'ala in baita niya sin in mu'min bihun niya sin surga niya ridto adlaw kana sibo da in kaaunan in sila yaon nagparang sabil di hababaw sing gumi amo hindi magpikil mugtuin manahot da in kanila iban sin amoy in palugayon pa sila sin Allah Ta'ala halam sing gumi yaon tutog kanila in pangakad haraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon muklas deng hamang hinang nila buat malengkan inyaon katan amoy in yaon in kahuhurmatan dakula patuhan Rabbul Alamin hasabab yan hirihil kanila sin Allah Ta'ala in salaggo-laggo kahurmatan dito haadlaw kana amoy in bayaran in katan paglugto nila sin surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taimparjanjian ini yan hiyabay ta siyaksian sing kitab Taurat amo nang piyanaog sin Allah Ta'ala panabi Allah Musa alaihi salatu wassalam wal Injil iban sing kitab Injil amon napanaog sin Allah Ta'ala maun panabi Allah Isa alaihi salatu wassalam damikian si maksi in Quran mahamulya amin napanaog harap maun pakahinapusan kamanghuran singkatan kanabihan iman karasulan serta siyain manguhan
haadlaw kana daing ha mga karasulan iban sing kanabihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naroon ay nibiyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin sumuno daing ha mga ayat biat-bat na to ini laong sintuhan na to Rabbul Alamin wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bayatum bih. Na in Allah Ta'ala di magpamaruba janji. Bang siya makajanji, ang paimparjanjian niyaon. Ba't kana, piaganggaw taan sinipon niya. Amoy ini, jimanjiin, bigi jantong niya pa Allah Ta'ala, serta inyaon laong ta piaganggaw taan sinudyot pamaranan niya katantan, doon haturan kabayan sin Allah Ta'ala na inyan laong sintuhan Rabbul Alamin fastabshiru bi bai'ikum alladhi bayatum bih. Na pagkukuyag na kamo sin amuin ini babayaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo sin pagbiniya kaniyo iban sin alta niyo haadlaw kana wa dhalika huwal fawzul azim. Naamo na yan laong niyain daraugan sa lagu-lagu sin mga sila bariman kana mga inikatantan amuyin tutukasan dahil di hababaw singgumi muna dahil hamang alta inyan kauukan si manusia mahang in manusia hababaw singgumi ini amin di masasaw sin alta amura hindi masasaw in mahugot in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya in alta kaibukan singkatan. Sambatan na si mga kaibanan magbibisara laong niya in alta ini kawasa. Hati sing kawasa mahinang mo in kabayaan mo katan hinangon. Angkan na in kaibanan nakalando maghinang sampay simbukon na hinang mapatot hinangon. Hilaray nilaring haalta iaon kanila para halin alta iaon alta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Malullah inyan alta sin Tuhan Rabbul Alamin pialabay maun kaymo in kita niyo ini mustakhlafina fi amin in kita niyo piangandulan sadya sinallahu ta'ala sinalta niya kitaon bang biya di ining pagpakay na to sinalta sinallahu ta'ala doon ka pakayon na to hakaridaan niya atawa ini pakayon na to inalta yari halawman na to doon hakababayaan na to na ini mga katautay manghuran in bayad sinallahu ta'ala laong niya bian na lahumul jannah inihipagbayad sinallahu ta'ala sinudyot pamaranan sing kita mu'min iban sinalta pialabay rengkato sulga amin biyay ta doon haon allati fiha ma tashtahihil anfus in sulga yan doon nahayan kabaakan mo in katang susukaton sin napso sin manusia amuin bukon hilabay reng hapag huna-huna pag-angan-angan kuno bahayaon makawa ko kuno bahayaon jumato kako inyaon amuin sa mata-mata yaon kikita mo na doon hipatarang na sinallahu ta'ala injanji kato sinyari pakitadon niya laong niya intiyata ka makanyo amuin mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatari ala qalbi bashar inbiyita dun haon
wala palong nakikita sin pangatod, wala pakiarurunga dungugan sin pangdungog, iban wala panaangan-angan sin bigi jantung. Haruon hayan, amuin tumarang na hamanga sila amin naglugto, sin katantan amuin daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan, in katantan, amin iya angan-angan sin ginhawabaran, lumagkasanangan, doon hayan, laong sin Allahu ta'ala kanila, in pag-ianun, amoy in yaon na ingkatan, susukatan sin napso, sin manusia, na lanab na sadya, in ka na naman niya, daing hain da jinis na lanab, sin nikmat sin Allahu ta'ala, sa taiban pagkugkuyag, iban pag, ini doon haon pagmarayaw, sin ini katantan dirihiran sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amo hindi magka ini guta in amuin pamuji sin katantan dahin di halaw man sing gumi ini patuhan na to Rabbul Alamin. Sarta sin mga amuin hur al-ain pag-ianun, amuin kananapsuhan sin mata, sin tagsuko kaniya mga kababaihan, tiyata ka masin Allahu ta'ala kanila halaw man sin surga, iban sin mga katantan, kalugal-lugalan, katanaman paghali-halihan, inyad to katantan, wayroon kulang niya, buat malaingkan bal-labi-labihan ing katantan, amuin susukaton sin napso sinamuk manusia. Naamo yan, intong bas sin pagluwas lungsad, sin ipon din diha, ini babaw sing gumi ini, kain na sin pagpalindog, sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sarta pagpalahil sin hinang, doon haamin hinang kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai biyay ta doon, yukatiluna fi sabilillahi payaktuluna wa yuktalun. In parjanjian doon hayan, amuin sampai hipag panaugdugo bang karunahan in pagbaugbog sinaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to in siya nakajanji na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nakasud na siya palikusan, sin mga sila amin tiyawag na sin Allahu ta'ala in sila matan bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na injanji sin Allahu subhanahu wa ta'ala matan biya na sinahi yan in simaksi in kitab Taurat, in Injil, in Quran, amo na in sarang-sarang sa kitab na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala rin hataas sin langit, nagsuno-suno na into ini, ubos sin Taurat, ni maog in Injil, ang panan ni maog in Quran, nagsuno-suno in Musa alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam, iban na sin kahinapusan pamuho na to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ini sa laggo-laggo subay na to pahuguton ng paljanjian ini ari pakitan yung halaw man singgumi hasupaya matay na to inagisin Allahu ta'ala pagkugkuyag na kamo. But beta niya waman awfa bi ahdihi min Allah, wayroon na amuin mahugot parjanjian bang Allah ta'ala yung jumanji di siya magpamaruba janji. Ang kataan sim parjanjian niya hitunay niya. Nasubay kita bihad tura isab. Bang kita maka janji patuhan Rabbul Alamin, but impagtag-ipunan niya tunggal isa-isa niya way hikarwa niya.
sarta doon haon amuyin agaran sindila hikabtang katantan kabtangan mapatot hipakabtang sinallahu subhanahu wa ta'ala na doon hay ni madauhat na to na impagyanon pastabshiru na pagkukuyag na kamo ayyuhal mu'minun alqaimuna bima wa'adakumullah. Pagkukuyag na kamo ya kamo mga bariman amin mga sila naninduganan sinkatan diyanji kanyo sin Allahu ta'ala hipapahinang pagganiyong hinang piyagtuyuan di harabaw singgumi ini na yan na injanji sin Allahu subhanahu wa ta'ala pagga siya nakajanji injanji niya amuin bihon niya kamu doon hati niya hasupaya makadauhat na kamusing kakuyagan amin iaangot niyo kasannangan dahin hatuhan na to Rabbul Alamin. Hasabab yan waliyubashiru ba'dukum ba'da sarta doon pa kanya inhamok pahambuok magpakuyag hatay manghud niya damik yan intay manghud niya na pakuyag magpakuyag da isab hati niya in sila yubashiru ba'dukum ba'da wa yahutsu ba'dukum ba'da amuin doon hayan in asal nagkakasiri lauman singgumi didto ra isab maglundang panon haadlaw kana halawom pagkukuyag tumayma sinjanji sin Allahu subhanahu wa ta'ala hasabab yan among nain daraugan sa lagu-lagu daraugan si mga bariman wadhalika huwal fawzul azim among na yan indaraugan sa lagu-lagu dahing hatuhan na to Rabbul Alamin amin wayroon na makaliw kalagguan tutong basan sin Allahu subhanahu wa ta'ala among nain kasannangan kakkal halawon sin surga sin Allahu subhanahu wa ta'ala iwan singkatan kanikmat-nikmatan yaon amo intimatarang wayroon liat impag da maun pa ini lauman sin tiap-tiap kiarihilan parsukuan pakania amuin mag patup sin nafsu kababayaan sin tiap-tiap hambuk mukmin. Naamo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Mahita sila ini karihilan si mga bihadto. Sabab sila na amuin nagayad sing ginhawabaran nila. Nagayad sin alta nila, di sila umusal mamakay sing ginhawabaran nila wat malaingkan doon nakakuyakan sin Allahu Ta'ala. Di sila ini mamakay sin alta yaon piyangandol kanila sin Allahu Ta'ala buat malaingkan subay siya doon nakakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na ingkatantan kakuyakan sin manusia hibalik sin Allahu Ta'ala hitukbal kanila roon hipananam halam sin surga amuin yaon na roon haon in daing hamanga mapi sin Allahu Ta'ala marani mag ini laungta magdaig-daig doon halam sin surga amunain ini pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa asyrafur ar-rusul alaihi wassalatu wassalam iban si mga amuin mulya ring mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyan mahita mga sila ini nakabidda bihon sin Allah ta'ala yung ginawabaran nila iban sinalta nila sabab nagsisipat sila sinsipat amuin
diara nila rin di halauman sing gumiini harap palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung mga sifat nila ini. In mga sila bihon sin Allah ta'ala in ginhawabaran nila iban sinalta nila subay sila nagdarasin sifat sa buton na to ini. Kaysa niya at taibun amo na im mga sila wayron hugna sin pagtawbat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuda kaingatan nila aon hinang nila dosa. Iban sinway na hinang nila dosa. In pagtawbat nila pa Allah ta'ala masing-masing wayron hugna. Tiap-tiap yaon in panganal halawm sin bigi jantong nila. Di nila kalupahan in Allah ta'ala amuin biubuot nila ring hawakto pa wakto mikitawat pa Allah subhanahu wa ta'ala maita sabab yaon halawm simbigi jantong nila in anak po Adam ini laungta in anak po Adam ini maluhay magkalawong magkasa nasabab yadto halawm sin akon-akon nila in sila aun waktu makahinang sila dosa wala nila misang kaingatan na kahinang sila dosa. Sabab aun waktu in mata mo magdosa, in panghamot mo magdosa, in pangdungog mo magdosa, in kabtangan mo magdosa, in sikilam lima mo magdosa. Sabab yan, di maigdeng kanila in pangayo tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya sifat al-abidun amuin mga sila wayroon liat sinhinang buat malengkan in sila nangako ipon sin Allah ta'ala bangkaw nangako ipon sin Allah ta'ala subay sadya hinangon mo yung kataan piardaakan niya kay mo sibo da maraya kaw ibandi subay mo rayan paglugtuan ka na in ikaw ipon in nagbaraya kay mong aming tag-ipon kay mo. Behind yan im mga sila, amoy in bihon sin Allah ta'ala in ginhawaran nila, iwan sin alta nila. Amuin bang sila maghinang sindakan sin Allah ta'ala, amuin subay sila kanganan in sila ipon. Bukon sila amin manghindo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katanaman nila. Inhi kato sifat, Alhamidun di maiging pamuji nila pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin hawakto pa wakto sibo dahalawang pag-ibadat iwan hagwa pag-ibadat sibo dahapanawan iwan haunu na inhinang nakabubutang di nila kalupahan mamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala makakita sinuno karayawan makapamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sila makakita sin kanian mangayo magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to katantan inisipat simpag iyanon ipon sin Allah ta'ala nagtatag ipon harap kaniya damikyan inihikaupat as-saihun impag iyanon as-saihun amo na mga sila tutog impagpuasa nila nagpupuasa in mata nila, nagpupuasa in tainga nila, nagpupuasa in bigi jantong nila, nagpupuasa in udyot pamaranan nila ring hapagkaon. Sibo dahabulan Ramadan, iwan bukon Ramadan, aun deng hamang adlawan tiutat sinsara, deng hamang asun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di nila ini paglupasun, iuurol nila madtu-madtu hihinang. Amo yan im mga sila. Amo'y nagdarasin sifat sa rayaw-rayaw bihon sin Allah ta'ala in ginhawabaran nila iwan sin alta nila. Damikyan inhi kalima ar-raki'un. Amo na im mga sila matag raki'un. Bukon hadya hawak to sin waktu 5 buat malengkan in sila mataod di nila paglupason
in mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila mukunda sasaw in sila mukundaon mga niyananam harap paginhawabaran nila magtuoy nila rayan hitunay in mga kakahinang wala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya mugtuan iban kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun waktu magkahinang niya na inyan yaon kanila. Damikian ikaunong sifat as-sajidun daran sila nagsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Sujud pa uno-uno na amuy in tumayma sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon sila nagdara sin mga kasipat-sipatan amuy in diara sin daak sin Allah ta'ala pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian in mga sila ini nagdara sin sipat amuy in kataw kasi doon haamin pag-ianun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar. Magdaraak sila pahinang matarang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Rasulullah, biyayta sin Quran mahamulya. Amuaon ini pangdaak nila manusia hipapahinang sarta biya din hikaamo sin hinang, biya din pagpaamo sin hinang. Hibayta nila yan hambuk-hambuok. Hamanga sila amuin makuyag tumayma sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naramikyan in mga sila amuy in naghihinang simbukon amo. Naghihinang sin sa tulaat. Di daysab sila yan. Maglupas sin waktu nila. Magpatumtum sila. Manglang sila daynghay ng mungkar. Amo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. Yadto laungta walo sipat ikasiyam niya al-hafiduna li hududillah. Amuin mga sila nag-iipat sinkatan amuin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ri manjari hinangun iban sin manjari hinangun doon hayan imanjari hinangun amun impiang daakan hindi manjari hinangun amun impiang langan yan di maighalawon sin hunahuna nila tiap-tiap waktu yaon kanila impangannal di halaw man sing gumiini na mara nila ingkatan sipat na sabot yan katantan hamanga sila amuy in bihon sin Allah ta'ala inudyot pamaranan nila iban sinalta nila naroon hayan bangyan jimatu hatiap-tiap pambuk den kato taniw mga katotay manguran na yari ing kabtangan na kahinapusan sin ayat hanggato sang putagdua wabashiril mu'minin na pagkukuyag na kamong mga kamubariman amuin nagdara sin sipat na sabutin ni katantan in kamu magkasannangan karena bihon sin Allah ta'ala in iniudyot pamaranan niyo iban sin amuy in alta iwog niyo roon hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kakahinang iwog niyo hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kataan piagmangi sin Allah ta'ala hangkan niyo tiyang kisan karna inyaon di kabayaan sin Allah ta'ala jumatu hambuk mu'min den di hababaw sing gumi karna inyaon hikapuklas sin amuyin kauugan niya rito hadlaw gana na mura-murahan doon nahan timubtubin pangadyan sing kita niyo waktu insyaallah balikan na to dakuman harwaing waktu mangumbay dako kanyo katana waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa